Muri iyi minsi ubwo icyorezo cya COVID-19 kiri mu bwoko bwa virusi zitwa coronavirus kiri gukwirakwira cyane ku isi, ari nako benshi bacyandura, bamwe bikarangira bagikize, abandi kikabahitana. Abantu benshi bafite ubwoba kandi koko birumvikana. Nk'uko bisanzwe ku ndwara z'ibyorezo bikomeye, iyo ziteye ku isi benshi barandura, kandi kwandura ntibishingira ku mafaranga umuntu afite cyangwa izina yubatse. Uwo waba uri we wese, iyo utirinze icyorezo urandura, rimwe na rimwe bikarangira upfuye. Ibyo nibyo biri kuba ku birangirire bimwe na bimwe twese tuzi. Hari ibyamamare byarwaye indwara ya coronavirus, bamwe bakaba barayikize, abandi bakaba bakirwaye na n'ubu. Reka tugende tureba umwe kuri umwe, turebe n'ibyo bamwe mu byamamare bakoze ngo birinde kwandura iki cyorezo. Jya uri kumva ndi Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates, kandi nk'uko nabibasezeranyije, abantu bakanze subscribe nzakomeza kubagezaho amakuru mashya yerekeranye na coronavirus. Reka twikomereze turebe bya byamamare byacu byanduye indwara ya coronavirus cyangwa se COVID-19. Uwa mbere ni umukinnyi wa filimi, umuririmbyi, akaba n'umu-DJ wabigize umwuga, ariwe Idris Elba. Uyu mugabo w'umwongereza akaba n'umunya-Sierra Leone. Tumuzi muri filimi nyinshi twakunze turi benshi nka Thor, Pacific Rim, Rather, Fast and Furious n'izindi nyinshi. Nanone tumuzi mu ndirimbo zakunzwe na benshi nk'iyitwa Boss, ari kumwe na Wiley, Steph London hamwe na Sean Paul. Uyu mugabo wigaruriye imitima ya benshi yatangaje ko yamaze kwandura indwara ya coronavirus, ariko akimeze neza kandi ari kwitabwaho n'abaganga. Yanaboneyeho gucyaha abantu bose bagitekereza ko abirabura badafatwa n'indwara ya coronavirus. Nanone Tom Hanks n'umugore we Rita Wilson batangaje ko nabo banduye indwara ya coronavirus. Tom Hanks akaba yaramenyekanye mu mafilimi meza menshi yakinnye nk'izitwa A Beautiful Day in the Neighborhood, Philadelphia, Castaway, Captain Phillips n'izindi nyinshi. Nanone umugore we Rita Wilson nawe wamamaye cyane mu mafilimi yakunzwe n'indirimbo nyinshi yaririmbye, nawe baramusuzumye bamusangamo iki cyorezo. Aba bombi banduye igihe bajyaga muri Australia mu minsi yashize bagiye gukina filime muri icyo gihugu. Ubu bakaba barimo baritabwaho n'abaganga kandi bari kurushaho kumererwa neza. Ikindi cyamamare cyagaragaye iyi virusi ya coronavirus ni Rachel Matthews. Uyu mugore nawe wamamaye mu mafilimi yakunzwe na benshi nka Happy Death Day na Frozen igice cya kabiri. Yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ko bamusanzemo icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Yanaboneyeho no gusaba abafana be kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Ibindi byamamare byapimwe bikagaragara ko byanduye iki cyorezo ni nka Olga Kurylenko nawe ukina filimi, Christopher Haju wakinnye muri Game of Thrones, Andrew Watt utunganya imiziki abenshi tuzi nka Producer Watt, Charlotte Lawrence umuririmbyi akaba n'umunyamideli, Indira Varma nawe wakinnye muri Game of Thrones hamwe na Kama Sutra, kimwe na Francis Suarez, meya w'agace ka Miami muri Amerika. Ikibabaje kurusha ariko ni uko umukinnyi wa basketball mukunda muri benshi ariwe Kevin Durant nawe yagaragayeho iki cyorezo. Nubwo bitigeze bitangazwa ko uyu mukinnyi yanduye iyi ndwara ya coronavirus, byaje gushyirwa hanze n'uyu mukinnyi ku giti cye. Hari abandi bantu bazwi benshi banduye iyi ndwara, hakubiyemo abakinnyi, abanyapolitiki n'abandi tutigeze turondora. Ariko nk'uko twatangiye tubivuga, hari bamwe mu byamamare bagize icyo bakora ngo birinde iyi ndwara cyangwa se bayirwanye.
Uwa mbere twavuga ni nka Kim Kardashian wabaye uwa mbere mu gushyira ifoto kuri Instagram ye yambaye agapfukamunwa hamwe n'amaga. Wenda icyo si ikintu kidasanzwe, ariko umuherwe Bill Gates n'umugore we Melinda Gates batanze akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 100 zose z'amadolari kugira ngo zifashe mu kurwanya iki cyorezo. Nanone umuririmbyi Justin Bieber yageze ikirenge mu cyabo atanga ibihumbi 29 by'amadolari ku kigo gifasha abantu cyo muri Beijing. Nanone ibyamamare mu mukino w'umupira w'amaguru aribyo Lionel Messi na Cristiano Ronaldo byagize icyo bivuga kuri iyi ndwara babinyujije ku nkuta zabo za Instagram. Babwiye abafana babo kuguma mu ngo zabo kandi batangaza ko nabo bazaguma mu ngo zabo kugeza igihe iki cyorezo kizabonera umuti. Hari abandi basitari benshi bashishikarije abafana babo kuba maso bakirinda iki cyorezo cya coronavirus babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo nka Ariana Grande, Taylor Swift, Katy Perry, Naomi Campbell, Tom Hanks, Lady Gaga n'abandi benshi. Nanjye icyo nasoza mbabwira, nubwo ntari icyamamare, ni ugukora ibishoboka byose ngo twirinde kwirakwizwa ry'iki cyorezo, dore ko cyamaze kugera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mukomeze gukaraba intoki kenshi gashoboka, mwirinde gusuhuzanya muhana ibiganza, muhoberana cyangwa se musomana, kandi mwirinde kwegerana cyane. Nanone niba bishoboka, byaba byiza mwirinze ingendo zitari ngombwa zishobora kubakururira kwandura iki cyorezo cya coronavirus. Niba ufite icyizere cy'uko vuba aha iyi virusi izaba yavuye ku isi, sangiza abandi iyi nkuru kandi ukore subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi nkuru tuzajya tubagezaho zivuga iby'iki cyorezo cya coronavirus.